go phatlalatšwa ga dintlha tšeo e seng tša nnete ka ga meento go tšwela pele go ba tlhotlho go mmušo le ge go beilwe melao ya gore bao ba dirang bjalo ba golegwe se e beile go leka go fokotsa ditaba tša maaka go marangrang a dikgokaganyo tšeo di beng di atile ngwageng wa go feta. Boto ya maleme ka Afrika Borwa e re se se tlhotše ke gore mmušo o be o bolela ka Seesimane fela. If people were getting proper information in the language that they can process that information, then we will reduce a number of risks that our people are facing due to lack of information. Batsweletši ba ditaba ba SABC ba re ba rekile ka mo ba ka kgonang go ka fetolela a mangwe a mantšu o gola batheeletši. We have different structures that we interacted with within the SABC and other stakeholders from outside, where we sat down, coined some words, discussed some words for the benefit of our viewers and the listeners at large. Lefapha leo le rweleng maikarabelo a dikgokaganyo tša mmušo ga bjale le fetoletše dintlha tše bohlokwa go lebana le legato la bobedi la go aba meento.